жараткан Алла Тааланын нематтары өтө көп. Вама бикум мин ни'матин фаминаллах. Силерде кандай гана немат болбосун, бул Алланын тарабынан берилген. Мейли ал өмүр, мейли ал ден соолук, мейли бир мамлекеттин амандыгы, же болбосо ырыскы, же ушундай жерге келип таалим тарбия алуу, жаштыкты жакшылыкта өткөрүү, күнөөдөн сактануу, булардын бардыгы Алла Тааланын тарабынан берилген немат. Бул немат шүгүр кылганга муктаж. Биз ар бир нематка шүгүр кылышыбыз керек. Алымдар айтышат, нематтардын арасынан эки улуу немат бар. Бири имандын нематы, ден соолук, өмүр, ата-эне, бала чака, тууга турук, бардыгы немат, ырыскы, амандык. Бирок имандын нематына жетпейт булар. Балиллаху ямунну алейкум ан хадакум лил иман ин кунтум садикин. Алла Таала силерге өтө жакшылык кылды, иманга жолдомо берди. Алла Таала бул жерде жакшылык кылды, ямунну алейкум, силерге чоң жакшылык кылды деп айтып атат. Экинчи немат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул ааламга келүүсү. Эгерде иманы жок болсо, о бечарага кайсы ал? Аллага ишенбейт, пайгамбарга ишенбейт. Алла Таала бизге иман берди, Алла өзүнө ишендиргенге, пайгамбарыбызды ишендиргенге, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга дүйнөгө келүүсү эң улуу немат ушул. Лaqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikma. Чындыгында Алла Таала момундарга өтө чоң жакшылык кылды. Өтө чоң нематын тартуулады. Кантип? Алардын арасынан пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды жиберип. Ал адам затын арулайт эле, тазалайт эле. Адам затын тарбиялаш үчүн келген. Ширктен, куфурдан, кибир, хасад, бардык жаман нерседен тазалап, Курандын сырларын, таалимин берип, Курани Каримдин аяттарын окуп чечмелеп берип, бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын улуу максаттары. Ошон үчүн бул нематтарга биз көп Алла Таалага шүгүр келтиришибиз керек. Пайгамбарыбызды жибергенине, экинчиси иман бергенине. Канчалык улуу немат болсо, ошончолук улуу шүгүр болуш керек. Канчалык улуу немат, анын улуу адеби бар. Ошон үчүн алхамдулилла Алла субханаху ва таала мынакей баарыбыздын өмүрлөрүбүздүн кандай бир сааттарын, кандай бир мүнөттөрүн ушун иманды үйрөнгөнгө, кубаттаганга, бекемдегенге, сактаганга, жайылтканга, биз келгенбиз бул жерге, бул борборго, медресеге эмнеге келдик? Өзүбүздүн иманыбызды бир бекемдейле, иманыбызды бир кубаттайлы. Себеп адам баласы иманына жараша динде жашайт. Динине жараша, амалына жараша Алла Таалам бактылуулук берет. Дүйнөнүн ахиреттин бактылуулугу жараткан Алла Таала адам баласынын амалына жараша, иманына жараша берет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сиздерге, биздерге иманды үйрөтүш үчүн келди. Имандын 6 рукун, мындайча айтканда, хадиси Жебраилде биринчи Аллага иман келтирүү, периштелерине иман келтирүү, пайгамбарларына иман келтирүү, китептерине иман келтирүү, тагдырына, жамандык, жакшылык Алладан деп, акыркы 6-чысы кыямат күнгө. Кыямат күнгө, кыямат ал бар. Ал күнү Алла Таала өзү соттойт. Акыркы чечимди чыгарат, ким бейиштик, ким дозоктук, ким бактылуу, ким бактысыз.
Her bir adamdan kılgan amalın Allah Taalam oşonun atçotunu alat, esep kitebini alat, tarazaga tarttırat, amal depterin koluna veret, okutturat. Bunun bardığı aldıda bola turgan, elhamdülillah bola turgan çoğun okuyalar, oşolarga bizim imanımız tuğanlar. Bu жерге gelgenimiz daima özümüzdün imanımızı gözömöldep turaylı, adam balasının imanı bir jerde turbayt. Diye daima götörületçe daima tömöndep turat. Kaçan bizdin tilimizden jakşı sözler çıksa, Kur'an'a layıktı, hadiske layıktı, denebizden jakşı amal çıkıp tursa, imanımıza güç kuvvet jetip turat, su jetip turat. İmanımız elhamdülillah öskön, bekemdelgen bolup turat. Allah menen baylanış tüzülüp turat. Ahiretke dayardanu, uşul pikiri adam balasında kurulup turat. İman küçöysö, iman güçlü olsa, adam balasında rayımı da küçöyet. Adam balasının Allah'dan korkusu küçöyet. Allah Taala'dan ümiti küçöyet. Jaratkan Allah Taala'ga baş iýüsü küçöyet. Peygamberimizdin süýüsü küçöyet. Kur'an'dın süýüsü küçöyet. Kur'an'a amal kıluu küçöyet. Şonun için jaratkan Allah özünün akırkı kitebin. Jönököydagi kitep emes bulçu. Bardyk kiteplerden özüne mazmunun kamtıp, murunku ötken kiteplerdi jaraksız ökümlerin çıkarıp, kıyamat günge çeyin burmalanbay turgan, özgörülbey turgan, eskirbey turgan, ökümleri jokka çıkpay turgan, hiç kim jok kıla albay turgan, Allah Taala nurlu, ıyık, berekeli kitep berdi. Mına oşo kitepti okup otasыңар. Oşol kitepti jattap otasыңар. Araňarda oşo kitepti maşallah okup jattagandan keyin manileri düşüngөнгө hareket kılıp otasыңар. Bul jaratkan Allah Taala'nın ulu kitebi. Kur'an-ı Kerim ve enzelna ileyke zikra litubayyina linnas ma nuzzila ileyhim. Biz sana zikr, Kur'an'ın bir atı zikr. Estetet de Kur'an'ın bir atı estetet. Emneden jaralganыңды estetet. Kantip jaralganыңды estetet. Kim jaratkanını estetet. Emne üçün jaralganыңды estetet. Bu dünyeden ötüp ketkeninden keyin seni emne kütüp atat, oşolordun bardığın estete turgan kitep. Adam balası unutacak. Adam balası alsız. Adam balası şaşma. Adam balası içki tabiatında saran, tabiatında cahil, cehalat, nadandık. Ama Kur'an-ı Kerim ilimdi estetet. Kur'an-ı Kerim zikirdi estetet. Adep ahlak da estetet, hakikat da estetet, adiletlülüktü, boğrukerlik de estetet. Bereşön, batırlık da estetet turgan kitap. Ve enzelna ileyke zikra. Biz sana zikir, mana estetet turgan kitapты çürüp atabız deydi Allah Taala. Ne üçün? Litubayyina linnas ma nuzzila ileyhim. Adamlarga, bütkül adamzatga, alarga Allah'ın tarafından düşürülgen kitapты bayandap ber, açıktap ber, açık, aykın, çeşmelep ber. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Kur'an'da 23 yıl okudu. 23 yıl çeşmeledi, düşündürdü, bayandadı. Kur'an Allah'ın ulu kitabı sahabalardı terbiyeladı. Sahabalardı şirkten tevhidke, kufurdan imanga, bid'attan sünnetke, cehalattan ilimge, gaflattan zikirge, tekevverlikten tavazu, kiçbeyildike, saranglıktan bereşendülük, jomarttıka, bardığın Peygamberimiz Kur'an menen terbiyeladı. Kur'an mucize, kıyamat günge çeyin kala turgan mucize. Kıyamat günge çeyin жалгыз gana bir gana mucize kaldı. Başka hiç kanday mucize yok. Allah atayı kaltırdı bunu. Kıyamat günge çeyin gele turgan insanlar hidayet tapsın dep. Tuğra jolda yaşasın dep. Kur'an-ı Kerim
Allah subhanahu wa ta'ala'nın kalamı, Allah'ın sözü, Allah'ın kağlosu. Allah özünün emneni kağlasa Kur'an'a jaygaştırıp koygan. Kimde kim Allah'ın kağlosun bilgisi gelse Kur'an'a gayrılsın. Kimde kim adiletlülüktü izdese Kur'an'a gayrılsın. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala özünün kitabı Kur'an'dı en toğra, bardık jagынан en jetişken, en jogorku dengelde. Mınake, Kur'an'da muciza bardık adamdın akılın alsız kıla turgan, aciz kıla turgan kitap kılıp berip atar. Şonun için her birimizden jürögübizdegi baylanış jaratkan menen Kur'an-ı Kerim arkalı. Peygamberimizden 23 yıl bardık hadisleri Kur'an'da çeşmeleydi. Hadislerden bardığı Kur'an-ı Kerim'den ayatların çeşmeleydi. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimize Kur'an'da dağı verip, andan ki hadistin ilimin dağı verip, ikoten vahiy. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِي يُوحَى. Peygamberimiz emniyeni gana söylese, vahiyini söylegen. Özünün nefsi kağlosundan, özünün tarafından bir söz koşkan emez, tokugan emez, çıkarmaçılığı yok. Allah emniyeni verse şonu gana söylegen. Oşun için bunu Allah Teala kıyamet günge çeyin saktagandın kepildigini algan baldar. Sebep kıyamet günge çeyin adam balasına dünya ahiretten baktıllık, dünya ahiretten iyigiligin jolu açılış gerekten. Peygamberimizin dünyaya gelüsü bütkül alamga rahmat, rayımdılıgın çaçıp, özgöçe adam balasına, Peygamberimiz jinlerge de rahmat, hayvanlarga da rahmat, periştelerge de rahmat, jerge dağı asmanga da rahmat. Biroq özgöçe adam balasından bolgondan keyin adam balasına rayımdı jaşonu rahmat, rayımdı jaşonu üyretiş üçün gelgenler. Adam balası rayımdı jaşasın der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rayımdı sodanı üretti, rayımdı üybüleni üretti, rayımdı sapardı üretti, rayımdı çeşimlerdi üretti, rayımdı mamileni üretti. Bardığına kalsa bu Nebi-i Rahma'da Peygamberimiz Nebi-i Rahma rayımdılık, rayımdı jaşonu üretir. Erkekler sizler ayaldarga rayımdı olgular. Күчтүүлөр алсыздарга райымды болгула. Чоңдор кичинелерге райымды болгула. Байлар кембагалдарга райымды болгула. Адамдар силер айвандарга райымды болгула. Тирилер өлүктөргө райымды болгула. Деп мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген жашоосунун жолу райымдуулукту үйрөтө турган жол. Ошону үйрөнүш үчүн мынандай медреселер ачылган. Oşonu öğreniş için uşunda elhamdülillah medresenin talim terbiyeleri olur. İşte Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bütün alamdı kutkarış için gelgen eken. Neden desen şeytandan azgırularından kutkarış için gelgen eken. Dünyanın baktısızlığından, ahiretin şermendeçiliğinden, dozoktun otunan Allah'ın karından Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bütün adamzatı kutkarı için civerilgen. Ahırkı Peygamber. Mınake Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günge çeyin gele turgan insanlarga Peygamber maňa dagı, saňa dagı, ata-enebizge dagı, bir tugandarybızga dagı, Kırgızstandyklarga dagı, Orta Aziya, SNG бүткүл alamga bardyk insanlarga Peygamber, bardyk jinlerge Peygamber, bardyk periştelerge Peygamber. Bizdin Peygamberimiz bardyk peygamberlarga Peygamber. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bütkül mahlukka peygamber. Ursiltu ilal halqi kaffatan. Müslim Şerif'tin rivayeti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi. Men bütkül mahlukka peygamber olup jiberildim deydi. Bütkül mahlukka. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dı uşunday ulu makam ata kılıp uşunday çoğ joopkerçilik berip kıyamet günü çeyin gele turgan insanların hidayatına joopkerçiligin Peygamberimizge jiberip anan jiberip buyaka jönötüp atat turganlar. Oşonduktan urmattуу talib ilimler Allah Taalaga çeksiz şükürler bolsun. Hazır fitnanın doğru, buzuquluktun doğru, şeytandın azgırusu küçöйгөн doğru. Dozoko,
даярданууга өтө күчөйүп аткан доор. Алланын каарына кала турган арам иштерге башоту менен кирип, өзүнүн акыйкатын унутуп калган, жаратканды унутуп калган, өлүмдү унутуп калган, бейиш тозокту унутуп калган ушундай бир доордо, фитнанын доорунда Алла Таала ошолордун арасынан тандап туруп, ушул жерге алып келип койгондугуна шүгүр кылыш керек. Шүгүр келтиришибиз керек. Адам баласы таатка дагы шүгүр, күнөөдөн сактанганга да шүгүр кылыш керек. Bir жакшы иш кылсаң, ага шүгүр кыл. Жаман, арам нерседен сактансаң, ага дагы шүгүр кыл. Жакшы ишке өзүнчө сооп берет. Жаман иштен сактанганга Алла Таала өзүнчө сооп берет. Иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имри'ин ма нава. Ар бир амал ниетке жараша. Алла Таала ниетке жараша мамиле кылат. Адам баласынын ниетине жараша өлөт. Ниетине жараша тирилет. Иннама юб'асун нас ала ниятихим. Адам баласы ниетине жараша тирилет. Алла Таала кыямат күнү ар бир инсанга ниетке жараша сыйлыгын, сообун, Алла Субханаху ва Таала белегин, мартабасын, даражасын ниетине жараша берет. Ниет кандай? Ва иннама ликулли имри'ин ма нава. Ар бир инсанга эмнени ниет кылса ошол гана берилет, башкасы берилбейт. Ниетине гана, ниети кандай болсо ошол гана берилет, башка берилбейт. Ва иннама ликулли имри'ин ма нава. Бүттү. Хасар. Башка нерсе берилбейт. Ошон үчүн Алла Субханаху ва Таала мынаке берешен зат ниетке жараша берет. Биз жакшы иштерди кылганды ниет кылайлы, жаман иштерди таштаганды ниет кылайлы. Гыйбатты ташташ үчүн ниет кыл. Арамды таштаганды ниет кылайлы. Tekebirlikti, cehalatты, gaflatты, hasatты, kibirdi, nifaktı, hikıttı, hubbud dünya, hubbul jah, bardığın aram nerselerden, zahiri, batini aram nerselerden bardığın taştaganda niyet kıl, oşuğa Allah Subhanahu wa Taala niyetine soğup verir. Bizim dinimizde aram nerselerdi taştoo, günölerden saktanu ibadet. Günölerden saktanu ibadet. İttakillah tekun a'baden nas. Allah'dan korkup aram nerseleri taştagın. Adamlardan en mıktı ibadat koyu sen bolasın. Jönököy abid emes, a'baden nas bolasın. Aram nerseleri taştagdı. Aramdın baylanışı faraizler menen. Namazdı oku farız, taştap koyu aram. Zeket kimge farız bolsa berүү, aga farız. Бирок ошо зекетти фарыз болгон киши зекет бербей койгон арам. Рамазан айда орозо туту фарыз, орозо кармабай койгон арам. Чын сүйлөгөн фарыз, жалган сүйлөгөн арам. Кичпейилдик фарыз, текеберлик арам. Кеңпейилдик фарыз, хасат көрө албастык арам. Арам дегенде сөзсүз эле бул чочко, арак менен эле чектелбейт. Арамдын байланыштуу фарайыздар менен дагы мутаалликаттар бар. Ошондой эле көзгө байланыштуу арам, тилге байланыштуу арамдар, кулакка байланыштуу арамдар, ойго байланыштуу. Ой, жаман күмөн, шектенүү, күмөнсүрөө. Ya eyyuhellezine amanu ijtenibu kesiran minaddan. İnne ba'dadan ithm. Ey imanlılar. Sizler ijtenibu uzak bolgula, saktangıla. Jaman gümönden saktangıla. Jaman gümön sürөгөн bulardın kebiri günü katarı жазылат. Wa iyyakum wad-dhann fa innahu akdabul hadith. Bukhari şeriftin rivayeti. Sizler jaman gümönden saktangıla. Jaman gümön sürөгө, jaman gümön kılba. Emne üçün? Akdabul hadis bul sözlerdin en жалганы deyip. Bunun manisi kanday? Jaman gümönden saktangıla, sözlerdin en жалганы degen. Sözden жалган azırak bolot, gümönden жалган көбүрөөк bolot.
Ошон үчүн акзабул хадис деген себеби мана. Көбүрөөк күмөн аркылуу адам көп күнөө кылып коет. Жабир разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мага айтты, дүйнөдөн кайтардан 3 күн мурда, я Жабир, эй Жабир радияллаху анху, Алла тууралуу жакшы күмөндө бол. Алла тууралуу жакшы күмөндө бол. Анткени жакшы күмөн кылуу бул ибадат. Аллага жакшы күмөн кылуу кандай мааниси? Алла мени кечирет, дуамды кабыл кылат, илим берет, мартаба берет, дүйнөдө канча жашоо берсе береке берет, бакыт берет, хидаят берет, тобаларымды кабыл кылат, дуаларымды кабыл кылат. Эртеги ахиретке барганда Аллахым кабыр азабынан мени сактайт. Пилсироттан сактайт, дозоктун отунан сактайт деген жакшы күмөндө болуш керек. Алла мени бейишке киргизет, даражамды берет деген жакшы күмөн. Жаман күмөн кылбаш керек. Экинчиси, пенделерге жакшы күмөн кылыш керек. Зунну бил муъминина хайра. Адамдар тууралуу, момундар тууралуу жакшы күмөндө болгула деп буйрук берип атат. Иттахиму анфусакум, өзүңөрдү жемелеп, жана жапканга, тохмат кылганга өзүңөрдү тандагыла. Башка мусулмандарга жакшы күмөн, жаман күмөндү өзүбүзгө калтырайлы.